Ketheka amu ni wirigiro bwako nwithirite rina ntuko njega iri Jumatano tariki 29 mweri Jujo 10 mwaka ni 2025. Onbeta wakwe mutharimi mwananiri wetu wa mathithio ni Paul Gujiri ororokia ntuko niri yokinya narua niyo ntuko kithurano kinene kia nthiguru ya Tanzania narua gugikujirwa mbuto ya Gen Z rumuri ibae kinyinga kia Gen Z gigiuka ntuko ya narua ya kithurano kinene kia nthiguru ya Tanzania narua iri Jumatano 29th of October naria kuringana na riboti ira igotondoka igitukinyira kiri metha ya mteto thirikari ya Samia Suluhu nirikitie kuringa marufuku utumiri bwa nioni mitandao ya kinande ikiongolwa internet naria nande bari mundune barani akari ba Tanzania na riboti ingi ira igotukinyira akiri metha ya mteto wa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete na ithirite akiumaruka nthiguru kana kumatokera nthiguru ya Kenya nontobua mboto ya Gen Z muthuro ya Gen Z barabashumerie bakiregana na kira bakuga ni wathani bobwe wathani bonkundi nkome wathani bwa nayo ninchuma ya kindikteta na reba meneretie nweni rais Samia Suluhu wa Tanzania nontobua gukabira ninge gwataruo kwa tatari barana boni atongeria ba upinzani kirikidurano kia mwaka jwa 2025 nara umwe wa pinzani ba Tundu Lissu aithirite ingili kwa igitarira ya akigambithwa na mantu ja kwithira akienda kugarura thirikari kana treason ya thirikari ya Tanzania ya Samia Suluhu antu ba theteri bake otokeo mtu ikundi mwanya mwanya nibetite na mbere kutheta ninge kumaria na kuminyira manyire okuthuranga ikutho utongeria bwa Samia Suluhu bakiwa ninge ni kunangi nayo ni ira ni sheria ya gukaria mtu nontu baba inge bambe ombethe thuke Gen Z kuma Tanzania ni baba inge batigi na ngoma na ngurario nontu bwa majeshi kana abisabo karia kwithira bagiturwa nayo ni kienine gukandana na raia barabati na silaha ya burato ithete gikojira nthiguru ya Kenya inya Commonwealth ni wethirite baruta report yo European Union wethirite bakiruta report yo atongeria mwanya mwanya ba nthiguru cia Afrika ario mutongeria wa kema ke PLP nthiguru ya Kenya nwe mathakarua atongeria ba Amnesty International kundi kia kuthetera kioto kio mtu ni baithirite bakiruta moni yao yegie mpangaratano ya utongeria kiri East Africa nonto bogokira kwa wathani bwa nkundi enkume kangushore nkatho ni bweka muno nonto bakurumirira a Meru TV nonto bakuni tutwikite nyombe nteto irina igweta kadetune ka Meru kumakireni kirwe na kimoni thank you very much ngakumenye diara to kubangaritia ndikibetu banteto bakinyete idigithio miangatene mugongo jo Meru tomberirie na uge bwa mbeo mbithi duki Gen Z kuma kadetune ka Meru barana bo bashumiritie ku Maria ningi kuregana na kiraba kuga ni gutonyoko siasa cia upinzani kadetune ka Meru bakiuga kia batani gotigira kuri na mirandi ya kithirikari ikoneka maturene ndina odina kadetune eka Meru bakitharikira kira bakuga ni atongeria baraba kwenda gukuchiria Meru itonya kiri upinzani riboti ya mutugi wa Kiambi bamwe bambe umbithi kumaja gicigo bunge kia Northiment ni bameneretie bamwe batongeria bakwerekeria Meru kirero ruregani na thirikari bakiuga Meru ni imwe ya kaunti iria ciaringirite kura iria nyingi kiregerera guchwa thirikari nji na akagitenega kamwana wao Profesa Kithure Kindiki ari munini wa rais batitikiria kwithia nyomba na bari ndene bakiuria Gachagua gukinya mpora kwithira Meru ni bedroom ya Kindiki thirikari jitu twasuire na tugucwa thirikari itwetikiririe opposition iratonya thirikari-ine na opposition ya thirikari-ine tikona bati tucuite thirikari tumba gucoka kairi opposition na inkoromba Meru ukenda utonyithiwa opposition ni atongeria betu bara twanenkere ngugi bareta barakinyanga ngugi barauma thirikari-ine na itukumenya thaa impione bari Peje ni kuhairwa thirikari batu aswire na tutikwenda kuma thirikari-ine tuya kwirwa twetandeje turiugwa ijo batu si thirikari twaswire tatwira thina taso turenda itithithia maendeleo turenda barabara turenda sibitari turenda tukirwa nduji thirikari twaswire ibetire barambiria kuga Kenya na Thrive
ndaba twira thirikari rero ne asia undas lakini ndira thirikari twera twiba masia undas batwe muno Ameru tutari thirikari ne lakini ngucokeria Samuel William Ruto yawe president wetu wa Kenya nuntu bwa kwithirwa nonere Mumeru na batere kwithirwa thirikari ne na arajukia kithure kindiki aratuika munini ogwe batu nandi twi thirikari ne ndene na itwe twi nyomba lakini nkarigara muno ni Mumeru ra ugwita wa Munyoro kenda tutonyithio pinsan na batu itu twi nyomba batwatha twithirie nyomba ni ikuturi ukaithia nyomba weku ni yatarira yumba kwithirwa iri au kundiromba batwe tu support ni mwana wetu kithure kindiki ura tukona kithirunka Kenya yonde ati watithania wa Kenya akabe kamwe na program cia thirikari monka nandi kona ciambiritie gwita ngugi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Beta Mutugi wa Kiambi. Nakio gikundi kia mekanika Mutindo Joka Ngangi barabara utera ngugi barabara-ini ya Mwendanto akuye na stage ya Tuskys ni bashumiritie kulalamika nikira bakuga ni gutindikirwo ome ya antu ara baithirite bakishionera mugatejo ontuko na kuthamirwa ntere cia Kanu grounds nikira bakuga bataithire kurina kwaranirwa kwa antu kana gucwamonia mwingi gukilukira public participation program iraibati kwithira ikigita kenda mogaruku ja najo jaraja kwithira jakibaringithia bo bari aritingo giningi athuria ba kushionera mugatejo ontuko nandikiriro keo ni kiringa na mutumanto edinge kubathikira ningi kuithira agikwa moni jao na kiriro keo kenda nabo baithira bare antu aya araba kaithira bagitiri na mbere shughuli ciao cia ontuko mwende olaiboni na ribotie nabo makanika baraba bwetheria ngari akwena stage ya Tuskys na barabara ya njirani ya weta Mwendanto ni bachumirite na kumeneria thirikari kaunti ya Meru bunene na nikira bakwa ni bwethetie njama yo bathamia antu abatwire kwa kaita karaya bakiwa bateberite kinya niko babaiketie kinya nyuma yo kubwithia njama no bathamia turarumira kweja twaruma kwirwa tuthame kuma Saturday twaerwa ikanjira kuma na ara bagaiti Tuskys twathamwe tuitithwaja na ikio tukarite aja na turarumira kwizwa rimwe na kwirwa batu tuthame gwitwitaja bwatwira twite na kieni gia Kanu utibaruga twina weyo twonie tukare au twatuika muchemani ijwejete batu twonga itukurita maguru atugaitaga tugeka njirene muchemani jo athira tugachokia ngari katutana bantu jabangi nuntu bomeneretwe ni atongeria kuma kaunti ya Meru bakiwa mantu yaya tebwa buruna kone kuthenia ntuba na tuomba gwita area MCA twamuria nuntu bwa antu baba kweberwa aja batina notice na itwije inyokethwa ni ari konti babati kwa notice na nya public participation over this project that is being done here utwakurwa na project ira gavana akuthithia bataja kwere na antu over 150 barabara bareja na bakanywaja ira bakero bathame bete Kanu ground goteminate bakwirwa acio abakwirwa vavo na nuntu baba notice na itokwerwa town iji ni kwenda kuthithwa tureria antu betwa bakenga go batina notice gwokira rukire inya World Bank projects irechiri aja World Bank tekajete kuongera the poverty index nontu antu babare bakethwa batina antu agwitira ngugi na raba ka lose customers ba batina notice antu baba twetete go affect industry yao antu baba bari za mwaja ujo tina notice antu baba teri no bebere utuma kosa bathithetie ikwambuthukiruo uyu na ito kwenda guchunguswa clearly kumbika kuoneka kuri grabbing ikwenda kuendelea aja kana muntu kiumbe omba gwitetheria na kuruga either car wash kana mantu yange ya gutethia muntu fulani no thirikari batere ukaya murara oi na muntu oi na mbecha ko thirikari ga kari muntu oi na mbecha aki no ro kumba kujene mirango nyuma ibathithie ja uria kanda kiathitherie kachimba athitherie na ura keme athithirie na riromba rio ni kiringa gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia gavana wetu igwa kiao giaku tatwana turi aciare ometu twana twaku wareka turi thina umenye kinya gwa ntuko moka arikanaga ukauga kwi mwana urira thina no rio kia murungu uria tumbire no ntu no tugukira itobwa mutuma
tikane no tukwena bange bakuroka nyuma au na inyabongo batatu agia na kire kiuria kira kio bacumbura mathwani ene ciuria atire ngari imwe cite gwika tuti na gwika tugaikia na njira na tugeka ramine kana ina tugeka mweshimiwa kenda tatu nteto ciatu cietanire tukaamba kana burenda twitau. Ripotera Meru TV kuma Mutindo ya Kangangi Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ni matheta muthuro mungento na kurimata kwa kariba ka mutune ni wadini ya kithi bara bacumiritie kutharikira ninge kuthuranga ikutho utongire MC wa Mwenda Ithile ni kiraba kuga ni kulilwa ngugi kutianiria uruti bongugi ninge gwitonya kiri nkirano ya gisiasa cia giti kia seneta baritija kiri mutaratara juraba gucumiritie mtu onaorongi mukari onaorongi ku ithondekera ndarasha irani ithirite igituga kinyamara kiribo kwa igita rira ya ripoti ya Adams Muturia uwereja vijana power choa bana ya Karina turibaka mutune wondi ya kithi gicumbi gitigani west baraba chumireje na muthuro kumba kwitha kibwithira ndaracha yo bobongo ikiraba ku MC wa kuntu ko Mwenda Ithile amonanga bana account Meru Reverend Isaac Mutumanto ethinkia ibethirite peteanire buru inairero kato achalire viongozi utibwa bawita kuma president kuma MP kuma governor kuma MCA antu baka batura kuria thina mwankanto ya bongo aba sisi kwa sisi ya vijana kenda bomba wakandara chaira kenda tumba kuhakikisha anabaweta skuru na anaiba kuluka njireu viongozi kaba bateri koya bakathikira wananchi teweta wachala kiongozi au akethakia Meru akauana kwenda ite kia seneta akauana kwenda ite anga keko na inyantu babongo bamuchalira utebo babwithiria ngwe batu tutena ndwana muntu kinyoeko anto kaba bwithie ngwe anto barekane achiacha ende mtu wita anara akiwa na kwenda ite kingi na nyakira kingi kire au nthiki muremete ba uno muntu twachudurere miaka ithiri ina itete kuthira thai lakini ukiomuria na ate abuthitie manto manene iweta ngari nene ayeta saidie maua ayeta saidie imenti nara akithilunga akiwa na kwenda burabuthiretie antubo lakini bongo itokona thina ira tukulukirite bridge eu anto bagwete anto kurukie bana nchoke nkatho no ntuba patroni yetu to muchiri utogana twe vijana tugetha twena nation ya kabisa tukia twatethia antu baba ithatene na kamutune atongoria betu barabaritene ibe bailele barabara era igo connect athwana na kithiwandi mbeje ciatengerwe lakini barabara ni areko bwitho ya buthirwo ni 1 kilomita ndene ya iti mbeje ngi cionde ciariwe ku tukwenda kura mweshimu wetu Mutunga ne tafadhali lele barabara era. We have to check this government nonto community kuiritaniria nonto bakwethia kuna negligence in this government ana beto beta thukuru karumo pange beta thinyaine mbati pana beto abonugenya mauru ithangena baita mutha tukuruta ngwe mwana wako athoma skuru ara ninda abangito muruta nonto bondaracha ndaracha kithirite itayanilwa ikira wati mundene yo muntu whereas kuna barabara yile barabara kuma boka mutune ne kuma bo ithata cionthe ciutira mwera endugetha yatania kantu kanini ende kambue mweshimiwa Mwenda Ithile na mweshimiwa Mutunga pombe kwithira bwitukwana nthebu baile bone bura ndaracha ikabwithwa ndaracha permanent kiaria muthuro wa karibaba wite Mwenda Ithile na tukite mtotheri burukuma bara muthura no te maendeleo mbete kwithira kireta kuntuku Mwenda Ithile ara yaturira arira ekurubetu akirira methori kalimbene akarira ngundo akarira nara kithio mwanka akawakura na kuma reu utonto aona potutethia kana turigana twana twetu tutira rwe atwele Mwenda Ithile kinyakarira kana onka utembi batu turuwa Mwenda Ithile mastingo natako gwa utwetira batu thaitura toto na kura araromba seneta araromba yowe no toto na kura otebo to mwethira batu
no akibarire ikundi mugiro ro kumba kwithira kirombete kempi giciumbe getigane west no mbecha kwithira kithukira tongore bakuntu kuikira witi bethirite betaniri akari rachetu etwikira na miaka kithomba anto bato meme bagoya bakonoa na mbecha jetu achikwenyangwa nara. We have a lot of money ke county government ke national government lakini bato ndara bato ya mbecha maana ile anto 200 times 5,000 1 million nyumoetere 1 million yefu timburinje so siasa baba ikumutunga na the county government of Meru to mangara tu mutumanto ethinkia wakuja bara mara moja batangene babwethi mbadaracha anto bone okolokera na mantoenda la sio tafadhali ni haki ya anto bako bakithea ibotegeria bwakero ndaracha ibotegeria ngavana yaraka ibotegeria mpia kuja hapa mara moja onde na manto mengi akoro kabora mbao chegirie mwe kiripoti na Meru TV kumatiania mbechanda msimuturia wathirinja nawe mwerekeria munene wa kambuni ya iria Meru Dairy Kenneth Gitonga na shumirite gutariria kirakuga ni mutaratara jwa gutigira na gukiria urimi bwa iria gukirukira thondeki bwa kiwanda ke irio bya ndithia aritija arintere cia Ndareni na aria tariritie mutaratara ningi njwa gukiria akari kana arimi ba iria gukirukira thondeki bwa kiwanda ki na kio gigabatetheria kwithira bakiona irio bya ndithia ciao na maguri ja kuguna mibuko yao. Riboti ya mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma akiaria na andiki ba Nteto ntere cia Ndarene rere wandine ya Bogeta ya Bogaiti South Imenti Ken Gitonga uria ni CEO wa Mount Kenya Dairy na ugite mweri jwa December rugikinya kana January bakethira bagukinyania wirane bwao bogwaka factory ya irio ntere cia mitungu nikenda bakethira bakithithia irio bya ng'ombe bya bei nini. Twina project yenderete na mitungu na ari kwethiri bakiura ibiuria kwa nkwejete kuba explain na kubera ara project ikinyite project yetu ni tita na mbere na iturikanitie kana itaugire project ikethira tayari by December na ngwenda kwa arimi ba rwa Kithangari na arimi bonde ba Meru kithigite na mbere bwega by December January kirige kethia gitayari kwou tuka emotional kana tugia manka uba muiba kuri kithithangwa haraka ere project no tumba gukurukira twitite na mutaratara na itukwatanirite na Lindas bonde na itugikinya arimi no bageta kuona progress na tugikinya December manto kithi ngwetiga tutijaria kairi na tukethia tutagaria ibo kurikana nya president wengwa rire ari Meru na ugira gatu support na milioni 100 mbechi itirari kweja no tweterete lakini ndiawe ichikirikire budget ya mwaka juu so ikakinya anytime na president wanga na ugira nya kija mwaka juu akejira na ukithini agitiga onora ngugikari kwa uteka kwe muchetho twina juu twi serious kirankera arimi agitu e patient ne arankurukia gunite ndiri arwa Kithangari ntere cia Ndarene na mutungi jo gwikira mbeu cia kubandithia ng'ombe kintu kingi kira twathithia ikinene aja narua itura tupatinite na ndiri ya rwa Kithangari kuba support na mutungi jwa Seximen na bo twarikania na kamiti kana tongeria na bacho mubandithia kenda twambiria gukinyiria arimi mbegu iria mono era tukweja na ya Seximen iria kweja na 1400 itwirigirite ng'ombe ikagaruka mono ndene Meru na ikaingia no ntonari twibandithia mwari ni ekubandithwa na 1,100 uria twarikanirie ntuku field day na ndi inkwirigira society ingiri tirari kwambiria ichikuibangania na inkogwirwa sofa o mweri tukubandithia ngurukia ng'ombe 5,000 kwa hiyo I can tell you kana miaka yengi ijite 5-10 tuketha twina ng'ombe nyingi mono ndene Meru na iria likaingia na tukira kana kira unchiumeti yake ta manager no tongeria ba union iguchwa thoko kenda twitha twina thoko ya iria baria bagunikite no tethio bubu batithite gikeno kiao batongeretwe ni George Kinyona wa kuromba giti kia MCA ntere iji ni are kinya baejene wirane bageta na mbere no rimi bubu bweria batu tutwire turi arimi barwa Kithangari kwina thina ya mbegu narue tukuretwo mutungi jore tutingiomba kwa fondi kura no tunukuona ndiri yetu ni changa ni mwana buru lakini Gitonga kuja gutugwa tanjara nikende tuona mutungi jou na ng'ombe cietu kubandi twite thwa ciina thina
ndaigua chairman wa Ndiri bwana Franklin Mugambi uga kwambiria rojo ng'ombe ikambiria kwewa mbegu iria karungama so mbuge ni bwega nontu bwa leadership kinya eji ya Rwa Kithangari Ndiri na ibwega nontu bwa manto ya tugwita na mbere kuona bire bwana Gitonga kugucia manto ja kithigie tukiirio ria rwete tisho muno kiri arimi betu kithigie tukire gwa kwa rutererwa mitungu ni kithi twerwo na Arua by end of December gite latest in January kithikira gikethurwa ki kamiricetwe na tukethwa tukiona bia kuria no tauni murimi ara stakaga kana karemerwa buru no ntubo irio bite kumba kuoneka kumbuge bwana CEO ni bwega kairi na ngucokeria nkatho cia mwanya no ntukithikira rira gikabua irio biambirie kuma iria rikongereka na ari mbatethwa bena stress ya kurima ng'ombe na mbere antu betu ba Meru bonthe ana betu banini ng'ombe tena mwanka uti mtu utirima ng'ombe na ndi mbegu ikweja ndarene aja mutongi jo kweja ndarene rima ng'ombe nontu na Arua gekaira gwathe kuorite mbegu kuma aja Rwa Kithangari Ndiri nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kindano kenine kia siasa ni twikite ngurumanio nene muno kirigiti kia ungavana county ya Meru ritho rirorete 2027 gutwikite wina boku nani ndi na bwakwa uga nani mbuge gatigati ka thingati ba Kathuri Muronge ningi Al-Aj Mwendia uracumiritie ntuko inkai koria Kathuri Muronge gukinyokera ningi kugwata mbaru mutumanto thingi kirigucwagiti kia ungavana 2027 akariria yeginkirano ya gisiasa mutongeria ndene yake makenope Franklin Karuti na shumiretie koria siasa koniya mwanki jwa gisiasa akiuga mambo bado negitari akurutira kari ba Merongoge ngekwithire kuri na maendeleo maturene ndena odena miangatene ya mugongo jwa Meru. Ripoti ya Mukiri Onkonja. Create a problem where there is no problem. Na kwethirite kwina ucokaniria kanywa kiria atate ka Al-Aj Mwendia amwe na athati bakwe ba seneta wa Meru no Kathuri Murungi miario akuwa ati seneta wa Meru Kathuri Murungi awate ngavana wa Meru mutumanto ethingia mbaru kinya wona se kinya 2027 ende no musiasa no Karuti Franklin Jr no mbete kwethira akiumira na kuwa ati antu kabakiriri na barekene na siasa no tuthaini kaitaka kurita ngui na seneta wa Meru amwe na ngavana wa Meru ne bawatanirite na bakutaniria ngui amwe na ende wona se kinya 2027 siasa hikaringwa. Sithe ngavana wa Meru na seneta wa Meru Kathuri Murungi they are brothers. One kinya ria tumire thinene ra turari antu babetanagia bo beli Kathuri and His Excellency baithirite bakithithia michemanio kinya bari amwe na uti kinya antu kwimwa kwethwa kwina disagreement kana disunity between them. So antu baka create a problem where there is no problem. Kathuri and His Excellency the Governor, they are together working for the interest and for the good of the people of Meru. Kwa 2027 ya kinya rwariro 2027 irukarua, but as per now you can see Ibarari Tigani West, Ibarari Igembe Central, Ibarari Wetabore na bakathi urunga Meru yonde bakionanagia urangavana na seneta babatere kuritaniria ngui kutena andwa kaitene okau kiria atongoria ba kisiasa muno kuma Ntere Ciembe ni bonekete okatha ngui ya ngavana mutumanto ethingi muno era ya kureta mabitha ba ukaria Ntere igi bakiwa ati Ntere isi Rwanda ni ciombete kwithira cirina ukaria bokwana kuma ri ucoke mabitha ba ukaria Ntere igi Rwanda ikutuliete irombe ari othai antu aba wita Rwanda ubua wita Rwanda for the last 3 years nuntu baigua bikarikite antu aba wita Rwanda nuntu bangombira aitite kuo thai ngavana mutumari kweya itukumnya the northern grazing zone yonde thai currently it is silent ngegroni ciota mundene na antu iba kwa encourage bendele na still kuendelea kurithia ng'ombe cio na kurima ng'ombe yo bana wetu wa Meru Isaac Mutuma itokwira ibweya motivation erowete the KPR motivation erowete the Rangers baraba tureni na mantu yarao bathithirie Your Excellency ikotomete Igembe North Igembe Central Tigania East bakethwa bena kintu kia kuwirirwo Your Excellency kaita ya ka last year
I remember very well to approach it in December. Ngombe siedhero yeta na antu baikuya. A time like now last year, to aredhiro tokethika na iri antu bele oremo. No on top of insecurity. Your Excellency, I can confidently say that the antu be toba mutuat in revision. Mbere ondare kariore kari tundre they are happy. Iba kumama, ba okera, iba kuerua, kuriba weta miundrene nata, iba weta miundrene nyere, iba weta ndronyo barikoi, iba weta mpida, bakarema, bakaandra, bakaana bawiretwe, baterona mtu wabatu ila mata. Keripotera Meru TV kuma mwero mutwanatho wa ndege Mbenath Mbeta Mukiri Onkonja Raitu ikimbreak ya mbere ya kirimeta ya Meru TV gaita koraya ni tushokerete na ukolilo gutengatenya kirimeta ya kinadi Facebook at Meru TV Kenya na YouTube at Meru TV Kenya itushokerete nyuma ya ndeka inkai. Pix Hotel Nanyuki nitwi muchijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, Spiria na executive akiri michemani ya kibiashara turi na modern conference hall iliyobitethiraga mushamo na litingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Pix aja Pix Hotel nkero ikwena iriole gataria thambira na rojirori na karutera ukenero tungata bo spa sauna steam bath manicure pedicure na kamasanji kamarerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jojunde jokirikidwa ni udhongi Mount Kenya, The Abadeas na Lodaiga Hills. Pix Hotel Nanyuki 33 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ya Nanyuki kuerekera Meru. Aranire natwi gukurukira 0711 969 690 na kiri website ni www.pixhotels.co.ke na ukamenya kongo getu gatikarithira mushamo. Pix Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Gikundi gia St. Agnes Welfare ni bakugwata ogeni twana twatuwe ijini bakagimarwo kuma wanene mwanka untogima anabaha bagataro kimotorere na kinyagi Ukristo kwa mbere ntariki ya 10 cia mweri jwa 11 mwaka jo ni mutaratara jure jugeta na mbere kwa gita kabiume bieri chukuru ya St. Agnes Marega Mikindori mwana aribatara kujana karai sabuni tissue muringeti bedsheet karamu na yuku spirit, towel, slippers, kinyanza na pia ijirichi ya gloves. Uchiari, ukarira mwana wa kungiri tantatu wake na bakajo kukuma Mikindori mwanka chukuru ya St. Agnes Marega. Kumenya manto nkuruki turingirezi mongo kurukira namba iji 0725 977 114
kana 0791 575 600 kana 0705 518 000. Rete mwana waku ni wagakorwo na njĩra njeke. Ni bwega muno no ntubugite na mbere kurumirira Ameru TV twambiririe na kumurika yegie utonga bwa Meru. Likana babaingi batithirite bari na umenyo ati gatigati ka utonga bwa Meru ti urimi ake bomira majani kauga ningi mantujeria inya urimi bwa nyomo ciongwa cia nyama ani urimi withirite bu giongela ikabo na nchuku ya mugongo nare nandi gikundi kia kuthetera kioto kia arimi ningi arimi ba bandithia na cio ni ndithia cia mantuja nyama ni bacumirite kwithira bagicwa ntaira yokora bura bwithirite bukingia muno yeigi thoko ya nyama nare wamba bondithia ya ntiri bwithirite bugitabarikia ningi nyama itithimi kethira igikinya thoko ningi kwithira igiaka igi arithi na arimi ba nyama. Ripoti ya MC Mwitonga. Rwangi rwa Animal Production Society of Kenya ni rutirimenendene ya Meru aria rumbite kwithirukiariria Manto Nkabo. I'm the chairman of the Animal Production Society of Kenya. We are here in Meru because we are holding an annual scientific symposium. This one we usually hold it annually. The main reason why we are here is to share the experiences, innovations that people have done research. We want to share the knowledge that people have so that we disseminate the information to the wider people in the livestock industry. Daktari Christopher Wanga, mkurugenzi wa sera, kanuni na utafiti katika idara ya mifugo, na nikitaka kuwaelezea wananchi, sisi tumejumuika hapa Meru na wataalamu ambao wanaangalia lishe ya mifugo, tabia nchi na athari zingine zote ambazo zinahusiana na sisi kama serikali ya kitaifa tukishirikiana na hawa wataalamu wa lishe ya mifugo. Tuna furaha sana, tumeweka mikakati ambayo itasaidia wakulima wasiweze kupoteza mifugo zao kiholela kwa sababu hamna chakula. Hapa Meru kuna investment moja ya serikali na hapo pale ile inaitwa feedlot hapo Kibiru, na mikakati mingine ambayo serikali imeweka tukiangazia sana ni bariritie ona mantu ja mikora baria bomba kwithirwo bakiairia antu na njira iria itiagirite. Hawa wakora ambao wanalagai wakulima, serikali imeweka bill aina ya livestock bill ambayo inakuja, itasaidia sana wakulima kujua ni nani ambaye anaweza kuwasaidia, nani hawatawasaidia. Serikali pia imetengeneza Animal Production Professionals and Technicians Bill ambayo itasaidia wakulima kujua ni nani ambaye anaweza kupatia mawaidha katika uboreshaji wa lishe ya mifugo zao. PS akiariana tariritie mubango jwa thirikari kiri arimi no ria bakomba kwithirwo bakigunika. The government of Kenya last financial year we set aside 1 billion shilling to assist the farmers, livestock farmers who lost the animals during the droughts. We did a restocking program in 16 counties of ASAL, in ASAL areas, that is in counties where they lost a lot of animals during the droughts.
na jau nä njondakia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Kenya. Rintuko ya gukungwira mantu jeiye mirire akari kuma gatetune ka Meru bakiorwa kwithira ni bakurumirira urimi na mirire ya ontwire mushebania na mirire ya kisasa mirire ya kinande iram kuringana na talamu kwithira igiokia mirimo ya mikarire nandi bakiaria talamu ni boritie urimi bwithire ni bwa urimi bwa irio bira bya kiontwire ningi utalamu ni utalamu bwa kiontwire ti utumiri bwa mbolea ya kinande nio chemicals ikiongolwa riboti ya Waba Murithi. Ntukwea narua tugikungwira ntukwea bya kuria nthigurune yonthe tukweje ya one food day batu twe na kimako giki nene juntu wa kuona Kenya ora twenderete no tukwetha twina thina ya bya kuria sana no tuba kwithirwa uri mpenda kuga abajojo batai na mpara utire abajojo betu betha na mpara juntu bwa mbere bajojo betha bena bya kuria bya gintuire wende batwe ukona ngarama izi batu tojiekera na twaciekera tute kumba uchumi bwathukire bei ya meteruri ni aitirie into biitire mauri lakini ora muntu aringa nona bira bina bei enene nonto nakwenda kuonwa kiria musere nonto nakwenda kuonwa kiria kamutuka thi nonto tutochoka into bia tukilenge imbechiana kilenge nyo watampende kilenge mudene nyume nyumbau kikuma note mbecho karichwa ikwachi bya mukua handa mukwachi ikwachi bya muti muntela mukwachi mudene ari kintu kingi na kionkienda kwira Meru betu especially antu betu beme urito ugethera monto kithi mundo mira ni mira ki utumia kuona nya mukwachi yumwe utumia kuona kinyeri urimwe utumia kuona nya rukoro rumwe kiko ki uturia into bibinge bya Kimeru byari tubers ni bya kurabira byuma mirine na bya kurabya kinyambure kaura bitiora no ntwe kwa kiachiara kinya gutena mbura ekwachi kya mute kiachiara kinya gutena mbura lakini into bibiri uro ya muthatu yonto mpempe na byubinge byonthe mbura yora kaneka nyia bikauma byonthe lakini ukethwa na mikwachi mundene ukethwa wina matuma mundene ukethwa wina ikwa mundene interview bitithira na kinya kutena mbura itoketha na tokaria na bituretera madhara bwo bonkienda antu betu bachoka kuri yabya kora bikariu barekana na manto yo chonko ringana na rera uraritite likithuka na kana rigichinjagia mukondo jwaju urere aturaga tene antu ni babateirwe kwimenyera na guciathurana na irio bya kuria bira bikuthukangwa ni riua na nikenda bakairitana urimi bwa bya kuria bira bikumiria riua na bikumiria egitene riri turi jamia miere mikwachie mikua o amwe na kurima irio bingi biria bikubwira egitene rituri na tugatigana na urimi bwa mpempe o amwe na kwirigira gati utirio bingi tumba kwithura tukirima na tubiona bya kuria bajojo betha bena bya kuria bya gintuire ibari na mianga ibari na miwashie mirijo ibari na marenge ibari na ikwa ibari na miere ibari na ugimbi ibari na into byonthe bya byomba gustaimiri yuare tu naryo na batanda kinya mete mere kuthukiarera retu betha wegita thonde bekabirite na ibeije gweka store lakini tukwiji tutana bya kuria bya tu nabyo tukara tutana bya kuria tutana mpempe tutana bya kuria na kinya batu twingwa tu nthiguru tutomba kuinyeria murimi wetu ombe kwanda into iyo bibingi byanda bikastaimiri dene tu nayo ya rera Mangiriti ena ndeto inkai cia kuga iguru ria ntukwiji ya narua ya bya kuria nthigurune ekuru tono mwanka bethirwe bena mirire mega number 1 area to witangugi ne area ekafu ka area na riua muno itinda roje so tugeria kuitana mwekuru njirara akomba kwithirwa wengwa ena sukuma ciawe gitunguru kiawe nyanya ciawe iwachi biawe na intobi na migwachi na mianga nikenda mba kwithirwa gitaronde ni kabirite ja mwekuru nawe mwene nja
uteni tukwe mwana wakarira ikwetwa atina bya kumurugira antu kwizikenjera iroba ntirimanite na aremi mwanya mwanya baria bacumiritie na gutwika kinya kethira guntu guku ni kwaraga untu bunene one bonete ni bubwega bethirwe bakirimaga kamunda kanini na umbani buria bakumba chengandani untu ikotethairia tu mantu ne yaya kicheni yakwi nuntu tukanda akwi na njao kenda nyarira otukirwa nara weta nyamundene nara kuraya nara twita Rwanda ukatwinto byaku akuyo au ukarugira na nuntu igutukire rero tutare kiundu ntaga nkionora yetangine kiranteve tu akyo ne sifondi Kenya ibo pampere kyo nde ntaga rero angikaira ku kenda runtetheria kurima into jabi. Uju ni murimi wa mbere uria withiritwe arimite ikwaci akarima mpempe akarima nono na akarima irio bibingi kumanya na ruji rwa gutana mutungi na mugongo jwawe na nyingi akaroreta mwanka mundene antu awe aria thithitie kamunda kanja nikenda akomba kurima bitanje izikatha kwa to ila iluba tugureterwa oise ongi wetwa itawa frendi nwa turitanire kwanda ka kisheni kiandani turona kenda tuitethia turailela untu guntu gwetu guntu kwa kukumu ma gutiona mbure kwana na itwitha twina thina mianya so irio tuonere irio aiko ya aturitana kwanda tukisheni kiandani irio tuonere ka mbanjirie kwanda twataira rui muno twataira rui na ngai twaikira itangine riwe ndi twatuokundakia twaanda ikwachie pempe hivyo kuona na idongo vi na chukuma intethagia na inya muno nontu imbita ngatua na nkendia na kona mbeca mwekuruju nawe kinyawe na umirite na kwithirwo akitaga ngugi iji ya kurima kamunda kanini karia bakuga ni kamunda ka murugitone karia kethiritwo kamutethetie nontu bakwithirwo we atigura iranyani atigura sukuma atiguraga kinya nombi irioni biawe ni kamutu ake aguraga na ejaga ikarangira byakuria biawe na karia oni ndemeta kamunda yawa maginya 10 na impandete sukuma karato spinach tokwa na tobilibili na nyampempe na nyanya oni kumande kulitana kwanda sukuma hii kara thina na nteta kugura na ntubeta kugura juweri oni bwiraja kwa na fertilizer ya ng'ombe nteta kugura fertilizer iche nduka kwanda to sukuma to takaloko to tethia ni nyeni kwendia na kona nyego miria kwa kaura mauta na kaura nyebinge na kora na ragonya karamu ko wende rero to tumaira to ganda sukuma hii to ta ile giundu to gayaru mwanka ithone to kathurira sukuma sietu tote oni nante na nya taira metongi nombe kaira roe oro thira ngeta ngataringe kude sukuma jiakwa ndande kuma thano mwanka thai chintwerie te tagura sukuma rureni kwa wende kwere goro bantugie kwa na bara bange bathire othao bendele na kwanda sukuma no ndoro rore na ligunda rogelo ko theri tote tumereka ende mtu na icho magia kanda kamunda kaka ngalo ateke weta na rure ko sukuma jina ndawa Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigone yatigania nila iluba Muthara nandi tutigire haribatia mwanya tukimurika uthinjiri na siasa bora bamwe ba atongeria bakindini bathirite bagitonya kirenkirano ya gisiasa ngimoroto jwao juri guchinchia mugongo gutigira kuri na mogaruku jabata narwa turemurika muthijiri askofu Nicholas Mwathi uria uyitonyetie kiri vuguvugu agutigira kuri na mogaruku ntere cia Tharaka agitonya kiri rwiri kwa kiti kia mujumbe ni Tharaka riboti ya Dagara Waiguna mwana kwithirwa ngari gicigo munge kia Tharaka ibemumirie na kuthura atongoria na kura na bamwe bagukinya mbunge baromba kwithirwa bakinengerwo itemi nene Tharaka nweri mutarini wa icigo munge birabi enyuma kiuthi na mbere
na nonto bagitumi giku amwe bantongoretie gikanitha bakiomba kwithora bakiambiria kuthungira ciaca nikenda bomba kwithora bakiromba kura bateithie Mutharaka. Bishop Nicholas Mwathi ari umwe wa atongoria bakanitha bara bombite kwithora bakigwatithanirie ciaca na utongoria bwa kanitha ara ni utandagara wego na bombite kwithora nkithujetagarire kurutha gikaro na Bishop Mwathi nikenda bomba kwithora kimberesa bara mutongoria wa kanitha bomba kwithora gitongoria kanitha bona kwithora ni ciaca ni mutongoria na nkore utethia ntu ukamwerewa mapema sana na mutongoria na nkore akuthi kuthukuma na witethia utamwerewa mapema sana ukigukiwa wina mubango wa kuthi kuthukuma utonga witethia ana Murungu wewe wakaigua kiona wana wathi na mirangi ya nyuma wathi Mombasa aragurirwa wathi Kongo aragurirwa wathi bwa Nigeria wapewa mithega ukathana yathana riri nuntu wathani buti Murungu akunengerete wabuyukira njira nyuma na wathi kiria antu bakurega nuntu koro yaku tiantu na ti Murungu akunengerete nona bora lakini unene bwa kuthuru Murungu tabora kuona kithura kindiki aramure umasiro tetie imndera kwina rutha rwa kwaria ruga chombe ira umba kwaria arabuka ugekamenyekana na ntobo utimu Kenya mumbi ataje Kiswahili negeto mkona mjumbe wa Turkana MP from Turkana MP from Mombasa ukethea kiaria Kiswahili mbunge na speaker mudikiri na ndelive message yake era kwenda kunanganira na aletera antu bake ukethea bakiaria Waswahili kutoka Mombasa wanazungumza Kiswahili pale mbunge na wanasikizwa. Kwa tureka ina tusiasa twatu tutaina maguru yeyua tumba kwa mbunge wewe Kitharaka nkaria kana ndigaragarie mutatuni ta mujumbe ule ta mate ndi mtamburangete magoti bunga tubako wana kanyamwe enutia kwenda kumburi hata ndiete kwaria nonto ana daino hata kana no anti arai communication ya kwae na speaker na nene barabo ndatulika nabo akora kunde kudinde uri Kenya na aran kudi bataye Kitharaka ya unta uri Kiswahili kai chungura Bishop Mwathi akiwa kirayo kura kiria atongoria ba siasa akagicigo muge Kitharaka ikwaga ngwataniro wamana kwithira bara bathure batire na kiao kana nkorocho tethia ntu Baraka ibo batakumenya na chore bakwa na ino nchiariretwo na no ndi lakini batikure bakujukia mwerekeo wa kubangania siasa ira bwega na bameano akaigwa thirikari-ini na bameano gwakaigwa te thirikari-ini na bega bamenya position ciao ni iriku utende itebigana bila strong wigitege toke wimele na wigitege toke gavana na wigitege senator pakara ukarande guru bamenya gavana au makuna senator makuna tigutharaka turiyuke mbio tuchomba wigitege twatu tukariu twatu tukambiria ndo twakara tukirwa aga tukurumanga njuke tukiruthaga nondu warumanga muthomi njuke gavana athurite position ni yake wegure umuthure pengine muyumbe nawe wathurwe MCA tuonerie kiro kurutha nawe gutia nengero mbia chako ya kurutha maendeleo mbechiro rito na chumu chara letera mbini ana bathomerira kana bisi ugo ndikeria bwana ndagara kirema to Mutharaka atongoria bore ona bakarangi atanukona wathani Mutharaka thaino ta buthiete bwega kireta bore ukathiko thima chaza cia Tharaka china tamam because gitonga murugara atirikĩtie gwĩrĩra promise ĩte andũ Batharaka na andũ Batharaka batamwĩra tũtikũthura kairĩ na nũjua kũthũngũtha akũthi gavana nũgwĩigua mama Susan athana mĩaka ĩrĩ auga kambe gavana Gataya athana mwaka ũmwe senator auga kambe MP nũkuona ũtie mtu wĩkĩrĩtie imbia kwenda kũhũthĩra andũ bachakaria at least na kaba ngata ya kidogo nuntu Gataya kwenda kuma na arakarĩtie antu baingi Batharaka nithi enda makiri antu Batharaka uyu no tumba kuena kabira bokaria Mutharaka nuntu gakwenda kuthama kuma gitini kire kirugamite Tharaka nithi yothe enda maya ukaria Mutharaka uyu no atu moige pembeni kidogo tukauga uyu wamba kuigwa ene cirire ukaranira na Mutharaka giki kiri gicunji gietu kia mbere gikoni waya kwithora mutongoria wa kanitha no thongere siasa na komba kwithora kiumaniria mantu mamwe mairi ro muraithiria tukethora tukenderea na gicunji gietu kia mbere na Bishop Nicholas Mwathi rito kambite ndegera waiguna na ndi tutegere yegie mechetho na ria Harambee Starlets abaithirite bagishinda na gutonya akiri
nkinyangano ya AFCON. Sortie du numéro 21, Fatoumata Diamé. Entrée du numéro 20, Ola Boaro. Moalia Adam Jericho. It's not about me, it's about the country. The country has qualified after 9 good years. Beldin Odemba, coach, but Odemba didn't qualify. Kenya qualified for the Women African Cup of Nations 2026. And I'm sure that the country is happy. I'm also happy as a patriot of the country. And this is for my country and football fans back at home. Unity in the team, great spirits. I keep on saying this again. It's also the time. It has been 9 years, so we kept on reminding ourselves that it has been 9 years. How long can we wait? So the girls were really spirited, the technical bench awesome. We worked together as a team, but we thank God so much because He came through for us as a country and as a team. What next is to ensure that they prepare well. I truly thank the President of the Republic of Kenya for the motivation. It is also something, and it worked. And I also thank the Federation, and I urge Federation together with the Ministry of Sports to please allow us to have good preparation before we go to AFCON. We don't want to go as participants, we want to go and compete. Safari naweza sema haijakuwa easy, but tunashukuru Mungu. Kutoka mwanzo tulianza na Mungu na tumemaliza na Mungu na tumepata ushindi na tumequalify. Tuna thank God na nina thank my teammate wenye wamefight siku ya leo tukapata ushindi. Naweza sema tu hiyo tama tukuwa na luck. Hii round tuko na luck. So yote ni kushukuru tu Mungu. Yeah. Na nina wish kila mmoja mafansi wetu tunashukuru kwa hiyo moment tumekuwa nayo nao wametupigania, pia sisi tumewaonyesha tunaweza kama Starlet. Tunawaomba tena wazidi kuwa nasi na tutawaelekeza mpaka World Cup. Yani sina hata words. I'm just happy that make Kenya proud na tunaenda huko na tuwezi tu kuparticipate. Tunaenda kuonyesha sisi pia tunaiweza. Yeah, inaenda kufungua doors for many people. Moso hata sisi wenye tuko majuu maybe tunaweza pata more bigger clubs kuwachezea. So ni opportunity ya kila mtu tukienda pale tuonyeshe big dogs. Ni ripoti ya Mishedo na Area Starlets baringire Gambia 4-1 bakibone burakithila gicetha waki bagitira tigiti ya gotonya Women's AFCON ni 2026 reto ni ritho na kubaira the best inya bagitonya kire nkinyangano eu ya kienine. Ripoti kethere tumilikiria tukumanganitia kire metha ya Meru TV onbita wakabwe mutharimi mwananirie wetu wa mavideo ni Paul Gujiri kuma kireni kiriwe asante sana amuwe ni wototheti nyumbe nteto irene gweta kathetuneka Meru okolilo gwita na mbere nya gotuthingatira kire mitandao ya kinande Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Inya twita na mbere gotegira nteto ire gotundika kuma gonto ati kaunti ya Meru aki inde inyome ya kaunti ya Meru ndegoro ya Kenya na inya tugitegira kithurano kira gigwita na mbere ndegoro ya Tanzania na aria nande ko kiremboto nene Gen Z bagishumeria na konania kureka kunganiro kono ndo metaratara ya elections iraithirite gitongorwa ni thirikari ya Samia Suluhu ni jama ingi yethite na mbere na baba ingi baikundi bekuthetera kioto kia mtu bakiruta moni yao oni gankwenderere utuko bubwega nontowe no twethetie nyumba nambari 1 akathethine kamero indi ukolelwa ati nyumendeke nkai tukethira nandi twitonya kirigi kabo kia siasa na kirigi kabo kia siasa tukethira tukimureka siasa akathethune kamero njira na gushantaira ya mantu jara jethirite jakirumirira akariba miro kuma gonto ningi inya tumureke siasa cia ndigoro ya Kenya ningi tokiorokera
kira kiri manto jaraja gwitana mbere kiri ndigoro cia Africa likana inya Madagascar ni kwari na mbuto ya Gen Z. Seychelles mbuto ya Gen Z kwethira kuri na gukinyeria ko magaruruku na Tanzania na Uganda ni kwithite nandi gugiuka rumuri rwa Gen Z na ria Tanzania baingite mitandao ya kinandi ni kiongolwa internet nonto bwa Gen Z na bogukia mbuto nonto bogukinyeria magaruruku jabura toithire tugikujira ndigoro ya Kenya in 2024 na inya 2025 tariki 25 mweri wa 6 na inya kiri maandamano ya sabasaba iriko kinyeria utongeria kana ugaruruku bwa utongeria ndigoro ya Uganda rietuniri hitho tugitegera 2026 bura kithurano January bura kithurano gathira kiri ndigoro ya Uganda likana Yoweri Kaguta Museveni na ithirite agitithia na mbere ndigoro for more than 40 years now na nandi na kwira kari ba ndigoro ya Uganda atimpeni kangi kamwe nkaithira ngi tigira ndigoro ya Uganda ego chenchia na nandi barani ya pinzani bagi siasa bakenya maru bagi kulokera kinyamara kinene rikana kiza BCJ akikwatware Nairobi kiri mambura jara ja mutogero kia makia PLP madhakarua ja kugodia yuku riawe kana book launch ya madhakarua kiza BCJ agi kelwa kiri kambe kana kiri prison ya military kana ya kimajeshi jojo ndetogeta na mbere activist bale kuma Kenya bagikro mitha tene ndigro ya Uganda jojo ndetogeta na mbere komuramura tukiboneka siasa cia Meru ndigro ya Kenya na Kenya ome ndigro ya Kenya niyo Afrika angwendere ugorobu boyo eta kuraya nitucokerete atore na mutaalamu wa gisiasa nio bakiongolo betawa political analyst on betawa kabwe mutharime